Spoštovani ljubljanski škof in metropolit, Pater Stane Zore, Your Grace, Archbishop Philip Wilson, Respected Vicar General Philip Marshall, spoštovana najvišja misionarka Marija Anžič, spoštovani častni konzul gospod Adrian Vatovec in žena Irena, spoštovani predsednik kluba gospod Ivan Cafuta in žena Olga, posebno pozdravljen in dobrodošel gospod Franci Zore, brat našega preuzvišenega nadpastirja. Želimo vam, da se bi med nami dobro počutil ter si nabral lepih spominov. Dragi verniki svete družine, dragi gostje, dear parishioners, dear guests, dobrodošli and welcome to help us to celebrate this year's special Holy Eucharist in the loving mercy of God. So trenutke, ki ostali v spominu, in glede takih trenutkov je bil, ko se častiti provincial Pater Stane Zore prišel in kot služabnik dal in pohlevno pospremil bolnega Patra Janeza nazaj v domovino. Enako danes, z vašo avtoriteto bi lahko poslal koga drugega, da vas nadomešča, to da ne. Svoj nenehni skrbi si samo prtal sandale, vzel palico v roko in kot dober pastir ste zapustili svojo veliko čredo in v moči Svetega Duha prišel iskat nas izgubljene. Danes naša srca so polna krščanskega veselja. Veselili smo se že, ko smo izvedeli, da ste bil povišan nad pastirja. Danes pa imamo priliko, da vam osebno sežemo v roko in se zahvalimo Bogu, ki si je izbral in povišal svojega zvestega, skromnega, ponižnega in usmiljenega brata, da je tako osramotil modre. Spoštovani voditelj, ki nas danes posrečujete, potem, ko ste se razsvetel v Frančiškovem boštvu, vas je iz vaše ponižnosti Bog z vso Božjo ljubezni poklical in vam naložil veliko odgovornost. Danes ste vi naš glasnik, ki nam ohranja zavezo z Bogom, ki si v naši očetje sklenili pred mnogimi stoletji. Zahvaljujemo se vam, ker ste prišli v našo oporo in tolažbo. Zahvaljujemo se vam za našega Patra Davida. Vsi bi radi, da bi bil Pater David vedno med nami, vendar se tolažemo, ker vemo, da je bilo težko najti rešitev. Ko ste se lahko sam prepričal, z novim patrom so prišli nove misli, nove ideje, novi pogledi, pa tudi novo ustvarjalnost Božjih darov in karizem, da lahko z novim okrepljenim zaupanjem gledamo naprej. Patra Davida smo sprejeli za svojega, ga imamo radi, mu zaupamo, mu sledimo, te mu skušamo pomagati. Dragi nadškof, kako lepo in dobro nam je Slovencem, ki imamo nadpastirja, ki govori z radostjo prostrane ljubezni v sebi. Hvalimo Gospoda za tega služabnega oznanjevalca Kristusa Evangelija in ljubitelja materinega jezika. Po svoji volji zahvaljujemo Boga Gospoda našega in molimo za vas, ker smo slišali za vašo vero in za ljubezen, ki jo gojite do vseh nas. Kristusov in vsem njemu po volji postavljen ste nam za luč, kako živeti za druge in se za nje žrtvovati. Bog vam daj moč, da bi prihodnji rodom ohranil reši največje vrednote življenja. Želimo, da vam bi verniki zaupali in vam sledili po poti, ki jo imate za vredno. Danes, ko boste odšel, za vami bomo pustili odprta vrata in upamo, da se še kdaj vrnete v našo cerkev svete družine, ter nam napolnite srca z ljubeznijo vaše mehke pesniške duše. V jubilejnem letu usmiljenja in naprej vsi vztrajamo v plamenu vere v Boga, molimo in se zahvaljujemo za vašo skrb, te se potrudimo živeti zgledno kot pravi kristijani. In this jubilee year of mercy, let us all embrace God's love and hope and draw closer to Christ our God.
ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Мир з вами. І з твоїм духом. I'm pleased, my brothers and sisters, to be here today. It's a great honour for me to welcome Archbishop Stanislav in our midst here. It's wonderful for the Slovenian community, but wonderful for the whole Catholic community in Adelaide. I noticed in looking up the books that the Diocese of Ljubljana was founded in 1641. The Diocese of Adelaide was founded in 1842. In 1887, Adelaide became a metropolitan archdiocese. Ljubljana became a metropolitan archdiocese in 1962. So, in some ways, Adelaide is senior to Ljubljana by a strange quirk of history. But who would have ever imagined in 1641, when the Diocese of Ljubljana was founded, that one day the bishop, the Archbishop of Ljubljana, would come to a place called Australia and would come to a community of Slovenian people who've been here for such a long time, been faithful members of the church, and been involved in the life of the Archdiocese of Adelaide. So all of us live within this world of God's providence and care for us. It's wonderful that we share this faith that has such a strong history and has been experienced in so many different cultures, each of which, like the Slovenian culture and history, have made such a wonderful contribution to our church. So Archbishop, you're very welcome. It's wonderful to have you here. I'm pleased to meet you again, and I hope that you'll return again sometime soon. God bless you. In sedaj, dragi bratje in sestre, se obrnimo k njemu, zaradi katerega smo tukaj, zaradi katerega se združujemo vsako nedeljo pri bogoslužju. Obrnimo se k Gospodu Jezusu, ki nas bo nagovoril svojo besedo, ki nas bo okrepil svojo evharistično navzočnostjo, svojim telesom in svojo krvjo. Prosimo ga za odpuščanje. Slišali smo, da je leto usmiljenja in obračamo se na usmiljenega Boga, da nas očisti naših grehov in nas na ta način pripravi na sveto srečanje z Bogom in med seboj. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Gospod naš Bog, pomagaj nam, da bomo Tebe z vsem srcem častili in vsakega človeka ljubili v Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Jeremija. V dneh kralja Jošija mi je prišla beseda Gospodova rekoč: Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil, te postavil za preroka narodom. Ti pa si opaši ledja, vstani in jim govori vse, kar ti ukažem. Ne ustraši se jih, da te jaz ne prestrašim pred njimi. Glej, danes te naredim za utrjeno mesto, za železen stebel, za bronasto obzidje proti vsej deželi, proti Judovim kraljem, proti njegovim knezom, proti njegovim duhovnikom in proti ljudstvu dežele. Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo premagali, ker sem jaz s teboj, govori Gospod, da te rešujem. Božjo besedo. Odpev. Moja usta bodo znanjala tvoje rešenje. Gospod, vate zaupam, naj ne bom osramočen na veke. Otmi me ne v svoji pravičnosti in me osvobodi, nagni k meni svoje uho in me odreši. Moja usta bodo znanjala tvoje rešenje. Vodi mi utrnjena skala, kamor se lahko vedno zatečem. Zakaj ti si moja večina in moja trdnjava? Moj Bog, osvobodi me iz rok krivičnika. Moja usta bodo znanjala tvoje rešenje. Zakaj ti, o Gospod, si moje upanje? Moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti. Nate sem se opiral od materinega telesa, od naročja moje matere si moj varuh. Moja usta bodo znanjala tvojo pravičnost, ves dan tvoje odrešenje, ki nima meje. O Bog, učil si me od moje mladosti, še zdaj oznanjam tvoja čudovita dela. Moja usta bodo znanjala tvoje odrešenje. Alleluja, Second reading, a reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. There are three things that last: faith, hope, and love, and the greatest of these is love. Love is always patient and kind. It is never jealous. Love is never boastful or conceited. It is never rude or selfish. It does not take offense, and it is not resentful. Love takes no pleasure in other people's sins, but delights in the truth. It is always ready to excuse, to trust, to hope, and to endure whatever comes. Love does not come to an end, but if there are gifts of prophecy, the time will come when they must fail, or the gift of languages, it will not continue forever, and knowledge, for this too, the time will come when it must fail. For our knowledge is imperfect, and our prophesying is imperfect. But once perfection comes,
all imperfect things will disappear. When I was a child, I used to talk like a child, and think like a child, and argue like a child. But now I am a man, all childish ways are put behind me. Now we are seeing a dim reflection in a mirror, but then we shall be seeing face to face. The knowledge that I have now is imperfect, but then I shall know as fully as I am known. In short, there are three things that last: faith, hope, and love, and the greatest of these is love. This is the word of the Lord. Please stand. Gospod me je poslal, da prinesem blagovest ubogim, da oznanim jetnikom prostost. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, Lord. Jesus began to speak in the synagogue. This text is being fulfilled today, even as you listen. And he won the approval of all, and they were astonished by the gracious words that came from his lips. And they said, "This is Joseph's son, surely." But he replied, "Well, no doubt you will quote me the saying, 'Physician, heal yourself,' and tell me, 'We have heard all that happened in Capernaum. Do the same here in your own countryside.' And he went on, 'I tell you solemnly, no prophet is ever accepted in his own country.' There were many widows in Israel, I assure you, in Elijah's day, when heaven remained shut for 3 years and 6 months, and a great famine raged throughout the land. But Elijah was not sent to any one of these. He was sent to a widow at Zarephath, a Sidonian town. And in the prophet Elisha's time, there were many lepers in Israel, but none of these was cured, except the Syrian, Naaman. When they heard this, everyone in the synagogue was enraged. They sprang to their feet and hustled him out of the town. And they took him up to the brow of the hill their town was built on, intending to throw him off the cliff. But he slipped through the crowd and walked away. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord. Tisti čas je Jezus začel govoriti o shodnici. Danes se je to pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali. Vsi so mu pritrjevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust in govorili, ali ni to Jožefov sin? On pa jim je rekel, seveda mi boste povedali ta pregovor, zdravnik, ozdravi sebe. Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnaumu, stori tudi tukaj v domačem kraju. In rekel je, resnično povem vam, nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim, veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se nebo zaprlo za 3 leta in 6 mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi. Toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih, razen k vdovi v Sarepto na Sidonskem. Tudi veliko gobovih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja,
pa ni bil izmed njih očiščen nobeden, razen Naamana, ki je bil sirec. Ko so to slišali, je vse v shodnici zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Your Grace, Archbishop Philip Wilson, General Vicar Philip Marshall, it's nice to be with you, and I thank you for your kindness to welcome not only me, but to welcome the Slovenian community here in Adelaide. Dragi Pater David, dragi ministrantje, dragi pevci, dragi bratje in sestre. Besede pozdrava na začetku so pravzaprav bile eno močno spraševanje vesti. Kajti, ko človek sebe, svoje življenje in svoje ravnanje primerja z besedami, ki govorijo o njem, tako ali drugače začuti, da obstaja razkorak med tem, kar govorijo besede, in med tem, kar človek nosi v svojem srcu, kar živi. Hkrati pa so takšne besede pozdrava, tudi spodbuda, da bi skušal po svojih najboljših močeh uresničiti to, kar ljudje pričakujejo in kar ljudje potrebujejo. Posebej sem bil vesel besed o veselju v tej skupnosti, o veselju zaradi Patra Davida, ki je med vami kot tisti, ki vam oznanja Božjo besedo, ki vam deli zakramente cerkve, po katerih hoče Bog po Kristusu v Svetem Duhu okrepiti vaše moči, zato da bi v vsakdanjem življenju delali dobro in da bi bil vaš pogled vedno usmerjen proti nebesam, proti izpolnitvi v večnosti. Obenem je prav, da se spomnimo tistih lepih obletnic, ki jih praznuje slovenska skupnost v Avstraliji v tem letu. 65 let od prihoda prvih dveh frančiškanov med slovenske izseljence na ta kontinent in hkrati tudi 65-letnica izhajanja lista misli, ki povezuje avstralske Slovence tukaj in tudi Slovence širše, saj misli prebiramo ne samo vi tukaj v Avstraliji, ampak jih prebiramo tudi doma in še drugod, kjer so naši ljudje. Razpršeni in razkropljeni, pa hkrati zbrani v isti veri in v istem maternem jeziku. Obenem je tudi 60 let začetka slovenskega misijona v Kew v Melbourneu, 50 let prihoda sester frančiškank brezmadežnega spočetja. Skratka, veliko razlogov za to, da smo veseli in hvaležni, da smo tudi ponosni. Rad bi namreč, da bi svoje življenje gledali ne samo kot odhod v tujino, za boljšim kruhom ali pa za večjo varnostjo. Rad bi, da bi svoje življenje gledali tudi kot na poslanstvo, kot na Božji klic, kajti Bog dostikrat kliče na presenetljive načine. To vedno znova lahko odkrivamo v Svetem pismu. Na nek način tudi v današnjem klicu preroka Jeremija v preroško službo doživljamo, kako ga je potegnil
iz njegovega varnega, mirnega poljedelskega življenja in ga naredil za preroka, ko je moral dostikrat kot prerok nasprotovati celotnemu ljudstvu. In zakaj tudi Bog vas ne bi na takšen način, takrat pred desetletji in desetletji, poklical sem v Avstraliji? Zato, da bodo Slovenci kot pridni, delavni, iznajdljivi in verni ljudje date svoj pečat temu avstralskemu kontinentu, da ga zaznamujete svojim prispevkom. In trdo sem prepričan, da bi brez vas ta celina bila drugačna. Brez Slovencev, njihovega dela in njihove marljivosti, pa tudi njihove vernosti. In zato vas vabim, da ste ponosni. Ponosni na to, kar ste naredili, ponosni tudi na to, kar ste pretrpeli, kajti ni bilo vedno lahko, in ponosni na to, da ste zrasli v to, kar ste danes. In ta ponos prenašajte na naslednje rodove. Naj čutijo ponos, ki ga nosite v sebi, in hkrati hvaležnost Bogu in tudi drugemu, saj vem, da ste se bili v oporo. Prav pa je, da se danes ozremo tudi v Božjo besedo, ki smo jo slišali. Čudovita misel. Preden si bil rojen, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil. To ne velja samo za preroka Jeremija. To velja za vsakega izmed nas. Poglejte, ko so bile naše mame noseče, so pričakovali otroka. Ampak ne mene, ker mi niso poznali. Nosile so pod svojim srcem otroka, ga čutile, molile zanj, se ga veselile, ampak niso poznali njegovih oči, ne potes obraza, ne njegovega značaja. Mene kot otroka je moja mama srečala še nekajkrat, ko so me položili v njeno naročje ob rojstvu. In to velja za vsakega izmed nas, za vsakega. Bog te je pa poznal od samega začetka. Bog te je poznal v prvem trenutku, kajti vsak izmed nas je rojen iz Božje ljubezni in iz Božje ljubezni nas Bog rodi skozi ljubezen naših staršev. In zato Bog pozna in Bog ljubi vsakega izmed nas od prvega trenutka. Ko starši sploh še niso vedeli, da so postali starši, nas je Bog že poznal. In to Božje poznanje se ne konča nikoli in Božja ljubezen se ne konča nikoli. Rad bi, da to misel nosite v sebi. Kajte, če bi se mi ljudje res lahko zavedali, če bi lahko živeli iz te vere, da te Bog ljubi, da ostaja oče, da ostaja zvest, ne glede na to, po kakšnih potih ti hodiš, koliko več veselja bi bilo v našem življenju, koliko več trdnosti, koliko manj osamljenosti bi bilo v nas in med nami, če bi se zavedali te Božje ljubezni in njegovega poznanja. In nas je izvolil in poslal, kako sem rekel na začetku. O tej izvolitvi govori tudi Jezus v Evangeliju. Slišali smo preteklo nedeljo, kako je prebral v Nazaretu odlomek iz knjige preroka Izaija in ga naobrnil nase. Danes se je to zgodilo. Danes je to pismo postalo resnica, resničnost. In pogledajte, dokler je Jezus govoril besede, toliko časa so ga njegovi rojaki z navdušenjem poslušali. Besede namreč ne škodijo. Besede so lahko samo besede. Ko pa je Jezusova beseda začela postajati zahtevna, ko jim je začel postavljati ogledalo v njihovo življenje, so se obrnili proč. Vse to je ja,
sin Jožefa in Marije, vse njegovo žlahto poznamo, kaj bo on nam govoril. In so ga hoteli celo ubiti. Mi seveda verjamemo, da smo veliko boljši od Jezusovih sovrščanov, da nam na misel ne pride, da bi se obrnili proč od njega, da nam na misel ne pride, da bi ga tako ali drugače ubili. Toda, prav to se nam dogaja, obrnemo se proč od njega. Evangeljske besede so nam všeč, Jezusovo življenje nam je všeč. Ampak, da bi jih pa vzeli čisto zares, ne, to nam pa ne pride na misel. Na nek način evangelij pustimo za nedeljo, za naše srečanje pri maši. Ko pa stopimo skozi cerkvena vrata, te ali kakšne druge cerkve, pa vstopimo v življenje, v katerem živimo po drugih merilih. Ne po merilih evangelija, ne po merilu blaga, ne po merilu Jezusovih včasih zelo zahtevnih besed. Ne, te pustimo zadaj v cerkvi. Tam zvenijo dobro in prav. V vsakdanjem življenju, v vsakdanjem delu, v vsakdanjih odnosih, pa si s temi besedami ne znamo kaj pomagati. Poglejte, na ta način tudi mi zapustimo Gospoda Jezusa. Odide ali ostane nekje za nami, ne da bi imel vpliv na naše vsakdanje življenje. Zato bi vas rad danes prosil, dragi bratje in sestre, Jezusa sprejemajte takšnega, kakršen stopa pred nas skozi evangeljska poročila. V celoti. Vem, da njegovih besed nismo sposobni v polnosti uresničiti. Vem. Nihče izmed nas ne. Ampak ne prilagajajmo Jezusa naših sposobnosti. Ker na ta način bo postal malik, ne več živi Bog, ne odrešenik. Na ta način ga bomo prilagodili svojim grehom, svojim slabostim. Ne pa, da bi dovolili, da ostaja odrešenik naših grehov in naših slabosti. Zato, dragi bratje in sestre, prosimo Gospoda, ki je v Nazaretu razodel samega sebe, svoje veličanstvo, svojo identiteto, naj jo razodeva tudi med nami. In prosimo ga, naj nam da tiste notranje moči, tiste notranje evangeljske radosti, da bomo evangelij, ki ga slišamo v cerkvi, nosili s seboj vsakdanje življenje in ga prenašali tudi na druge, kot ponudbo, kot sporočilo. Poglej, jaz verujem to in to. Jaz skušam živeti to in to. Morda to lahko nagovori tudi tebe. Da bomo tudi mi postajali preroki, postajali bomo Jeremije za ta naš čas. Naj vas Gospod v svoji ljubezni spremlja, blagoslavlja in vam pomaga, da boste zvesti. Amen. Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil prav položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od tod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje. Amen.
Bratje in sestre, Božja beseda, ki smo jo poslušali, je luč našega življenja. Želimo jo uresničevati, zato zaupno prosimo Jezusa Kristusa. That our Holy Father, Pope Francis, our Archbishop Stanislav, and our Archbishop Philip may continue to guide the Church with eloquence and love. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That Christians elected to represent us may be strong in the courage of Christ, who was rejected by his own people. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may not rely on earthly things, but place our hope in God who never fails us. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Gospod Jezus, Tvoji rojaki Nazarečani te niso sprejeli. Pomagaj nam, da te bomo mi s pripravljenostjo sprejemali v naše življenje. Prosimo, Gospoda. Tvoje sveto telo in kri nas v ljubezni združujeta s Teboj in med seboj. Daj, da bomo v moči te hrane tudi mi skazovali ljubezen drug drugemu. Prosimo, Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Naši rajni, ki so že odšli v večnost, še posebej pokojni člani naše slovenske skupnosti v Južni Avstraliji, naj uživajo Tvojo večno ljubezen v nebeškem kraljestvu. Prosimo, Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Gospod, Ti si naša luč in naša rešitev, naj Ti bomo zvesti zdaj in vekomaj. Amen.
Molimo, bratje in sestre, naj Bog, naš dobri Oče, sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev svojih rok, hvala in čast svojim imenu, blago pri nas in vse svoje existenci. Bog in naš Gospod, na tvoj oltar prinašamo sadove svojega dela v znamenje, da ti dolgujemo vse svoje življenje. Sprejmi jih in spremeni v zakrament našega odrešenja, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu na vašem Bogu. Se spodobinje pravično, primirno in zveličavno, da se ti mirno in posod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče vsemogočni i večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Čudovita je njegova velikonočna skrivnost, rešil nas je jarma griha in smrti in poklical toliko slavamo, da smo zdaj izvoljen od kraljevo duhovništvo, svit narod in pridobljeno ljudstvo. Poklical si nas iz tebe v svojo čudovito svetlobo, da povsod oznanjamo tvoja slavna dela. Zato z angeli in nadangeli in vsemi nebeškimi izvori pojemo hvalnico tvojemu veličavstvu in nebenihno vzklikamo. Ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi,
To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kenih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učenicam in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kenih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Moja sveto znanja Gospod, in tvoje stanje slavimo, dokler ne prideš slavi. Usmiljeni Bog, pokajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in plevnje jagnje, ki ti je bilo darovano v spravi. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, with Saint John Bosco, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing. May the sacrifice and our reconciliation, O Lord, we pray, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis, our Pope, Philip, our Bishop, Stanislaw, here present, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children, scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom, and there we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. O Christus, Christusom in Christusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v očistvu Svetega Duha, vsaka čast in slava na vse vike vekov. Dragi bratje in sestre, Jezusova zvestoba je slonela na povezanosti z očetom. In zato ga tolikokrat najdemo v molitvi. In verjamem, da je tudi vaša zvestoba, veri, narodu, vrednota, ki ste jih prinesli s seboj, slonela na molitvi. Kolikokrat je bilo treba skleniti roke in se ozreti k očetu za pomoč, za pogum, za tolažbo, za naslednji korak. Ta oče nas se bomo zmolili v hvaležnosti in hkrati tudi za skupno prošnjo, da bi bili v resnici sposobni z Božjo pomočjo izpolniti Božjo voljo, kakor v nebesih, tako na zemlji, kakor molimo. Združimo se v isti veri, v isti molitvi, ki nas jo je naučil Gospod Jezus. Oče naš,
ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne privedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava preko maja. Gospod Jezus Kristus, v tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Ta mir, ta Božji dar z neba, si podelimo med seboj. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak reci besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdo uživa ta kruh, bo živel v življenju.
Невічний Отче, гостія одрішені, письмо се є удележили, най нас храни на пути к вічнему звеличанню, укрепи нашу віру і не віддамо квас света, по Христусу нашем Господу. Amen. Lahko sedete, veste, da so oznanila pomemben del našega srečanja. Spoštovana gospoda Nadškofa, your grace, your graces, I'm not sure how to make the plural of the one Archbishop, but it's certainly a big grace for our community today to have two Archbishops here, and also Archbishop, retired Archbishop or Archbishop Emeritus Faulkner is sending greetings to the community because he was visiting this community in the past many times, and he's remembering you very well and sending his greetings. So, thanks a lot. What can I say? In hvala lepa vsem, ki ste prišli, hvala lepa vsem, ki ste kakorkoli sodelovali, pomagali v teh dneh. Če bi šel zdaj naštevati, bi bilo precej dolgo, pa bi gotovo še veliko izpustil, ampak vem, da ste vsi delali za to, da je ta naš dan lep in prijeten, to naše srečanje z gospodoma nadškofoma res iskreno in prisrčno. Torej, Bog klone. To sveto mašo pa smo v začetku nisem omenil, ampak smo darovali tudi za najino srednješolsko profesorico. Namreč z bratom gospoda nadškofa sva bila sošolca v gimnaziji in sva imela razredničarko, gospod Tino Romšak, ki se sedaj bori z boleznijo. Včeraj smo jo poklicali, govorili z njo in se je priporočila v molitev. In Franci predlagal in naročil, da bi za njeno zdravje, notranjo, telesno in duhovno moč darovali to sveto mašo. Sedaj po maši smo lepo povabljeni na kosilo. After the Mass, everybody is invited to join us in our dvoranca for the dinner, and you'll also have an opportunity to meet our archbishops, to talk to them, and I believe, I'm sure we'll have a good time. Svete maše v naši cerkvi bodo spet ta petek, to je prvi petek v mesecu februarju, bomo imeli sveto mašo, prav tako naslednjo nedeljo, ki je prva nedelja v mesecu februarju, in pa potem tudi na pepelnično sredo, 10. februarja, bomo imeli tukaj sveto mašo. Pred mašo, ko smo se pripravljali, sem gospodu nadškofu, patru nadškofu Stanetu rekel, da verjetno še nikoli ni imel tako v istem stilu mitre in plašča. At the beginning, before we started the Mass, I said to Archbishop that this is the first time probably he's got such a matching mitre and the chasuble. To mitro smo mu podarili avstralski Slovenci, torej tudi v vašem imenu, ko je bil pater Stane posvečen v nadškofa, sva se s patrom Cirilom lahko udeležila te slovesnosti, sva zelo srečna in blagoslovljena bila, da je bila ta možnost, in takrat smo na predlog in idejo patra Cirila dali izdelati posebno mitro, ki smo mu jo podarili tam v frančiškanskem samostanu, kjer je pater Stane do tedaj živel. In potem smo ga v procesiji spremljali čez Tromostovje, tisti, ki ste bili v Ljubljani, veste, ki je to, v stolnico, kjer je bil potem posvečen v nadškofa. No in v tej mitri na prednji strani je podoba kraljice Slovencev, podoba Marije Pomagaj, Mary Help of Christians. She is the patroness of Slovenia and also patroness of Australia. Pater Stane je bil 6 let rektor svetišča, voditelj svetišča na Brezjah. Na zadnji strani je pa frančiškanski znak
tav kot križ, vzeto iz Svetega pisma, in tudi sveti Frančišek je uporabljal ta znak. In ta isti znak, simbol je seveda tudi na plašču, ki je bil izdelan, gospa Marta Zrim izdelala, gospa Jana Mezek, sta izdelali te plašče, nisem gotov, za vse frančiškane leta 2001, ko smo praznovali 50-letnico. In sicer na eni strani so slovenski nageljni, simbol Slovenije, na drugi strani evkaliptusovo cvetje, simbol te naše nove domovine Avstralije. Tako da smo tudi na tak način povezani in na tak način je tudi ta naša slovesnost povezana z vsemi temi vsebinami. Torej, tako sedaj bomo potem zapeli zahvalno pesem, potem, ko bo gospod Načkov bo začel, tebe Boga hvalimo, pevci bodo pa potem nadaljevali s prvo in tretjo kitico. Sedaj najprej bo pa družina Baxterjevih prizorila en kratek božični prizorček in potem bo sledila še ena pesem, nekaj posebnega, pa pričakujemo in bomo videli. Preve sem zaklenil
zore pline. Ko se zdi, da obzorja temni, ko hoče ujti pripadu praznik, ko se zdi, da beseda v ustih nemi in srce v trepetu ledeni. Ko se zdi, da je sneg zametel vse poti in oko zamenišče do brata sledi. Ko se zdi, da noč nikoli več krajne zorene najde. Ko se zdi, se v siromašnem hlevu, v zadnjem zakotju cesarstva, daleč od blišča in bogatstva. Božji sin rodi in drevo zeleni. Obzorje se zvetri, srce živo zakrvavi. Brezpotja se spremenijo, poti besede spet se žuborijo, ko se brata razveseli in noč ne preklisto jutrajno zoro On behalf of the Slovenian Consulate in Adelaide, I'd like to welcome both Archbishops, Archbishop Zore and Archbishop Wilson. This particular song that Catherine and I sang, I found these words on a website, and I just scribbled some notes to them. These words are actually written by Archbishop Zore at the previous Christmas. I'm not sure he understands that. Okay. So I hope you like that song. This is for you. Ni tako znano, da je naš pater Stane, nadškof, tudi pisnik, ki je izdal tudi svojo pisniško zbirko. Za to priložnost sem hotel dobiti nekaj izvodov, sem pa so seveda vsi pošli, ne, v zadnjem letu. In mislim, da je to prvič in prva pesem, da je gospod nadškof slišal glasbeno. Je tako? In slišal zapito. Hvala lepa gospodu častnemu konsulu in Katarini, da ste jo tako lepo gospod konsul tudi uglasbil, je avtor not, s Katarino skupaj zapela. And I hope you give the permission that this song will go also on the Slovenian radio, Catholic radio, and on the internet, for sure you'll put it. So that's something special, and thank you.
Začeli smo pri Gospodu Jezusu, prinašamo dršeniku in Bogu in še končajmo z našo skupno zahvalo njemu. Vsak ne zapomni iz srca, tako kakor zmore, tako kakor zna, da bomo skupaj zares hvalili Boga. Tebe, Boga, hvalimo. Svoj obliček vam in vam da svoj mir.